Ogembo Harambe. Abantu baminto bogembo mbuyamole. Mbuyamolo. Abantu baminto. Nyasaye no muyoto bagatwararanire rero. Bono balimo bwata jibana jibeke inse. Ne balimo bwata jifuvusela kirake igo. Mbate bya bageni tole na barabuo. Ake igo kamuranche. Abantu baminto. Mwamo gusi. Muramo maitenko ligito legento. Mota que te toque liye. Moro kinoko bako balimogo te batoliye gento. Egente kina kitoko lipa kengoli. Ligi como. Vamura bonsi bunabara na chire sobo. Lero ba chire gotokwaniga. Igona ataka asengenjo moroche se ita emburanko la tuere. Na entota keteko genda buango. Ninawaomba tafadhali viongozi. Kwa sababu tuko na viongozi wengi hapa. Na tunaenda kwa mkutano huko Kenyenya. Wengi. Kuna mzee hapa rafiki yangu. Anaitwa James Ondari Paradiso. Ambaye amenishikilia kabisa. Hapa kuna anaitwa Olympic ambaye tunakuwa na yeye na viongozi wengine wote. Viongozi wetu wa Kisii wengi wako hapa na sisi. Sasa nawaomba tafadhali, kwa sababu ya weather, nitawakubalia wale wageni professional, principals wasalimie ili tuende Kenyenya, kwa sababu tukifika Kenyenya tutakuwa na rally, tutaongea. Lakini nataka abantu baminto mumanye iga. Abana baminto barayiga soborayi. Anene omwana oyo korokwa Obadia Barongo. Obeire na intu okombwati sisana. Nonye karwete rogoroborabu. Omo ochokoro na aleiga. Omo ishimigo obiri korubobazi. Na abana bange korunyari baliga iga. Richard Tongi na aleiga. Dr. Mbacho Neroyo. Omo ishimiwa Magara. PDP. Nara. Omo subatio Janet Yongera. Kurubobasiga. Nero kombwati zikabisa. Naende omo subatio nenalega sei nao koro Bridget Mbati. Ole nerega. Loyo ndenaro koro Gloria Oruoba. Naende Rosa Orondo na bange abantu baminto igonta keteko baboli kamoranje mwaka asanyo no balega korboge tutu na edenta ketemo manyeiga ntobugata baraibande omoshimu wa Dr. Ndadnero korbobasi abachumbe mbara igabu nabono Anthony Kibagendi bako mbugazia mama eteke bagendi olio atanga matiangi tuoma no tole nere iga omo senator minto Richard Onyonka na bande naende abantu baminto ntekerere Harambe ntobugata barayi bachira iga lero maite intwe na bokuria etokore gasiamo. Viongozi kutoka Kuria wako na sisi. Mheshimiwa Mwita Nyange ndio huyu. Mheshimiwa Kibiriti kutoka Kuria ndio huyu. We are working together na ababonsi ipi na baraibande bara abamurambara abande bare in leadership koru Nyamira buno mheshimiwa Swanye ulioralia na abande koru ali ndoje maega neke ombe gya Jubilee ngiombe kinde momanyete ngiombe kinde Jubilee kera otogoteba mbele pamoja ngakitogoteba Jubilee
abarai ba Jubilee bonsi national nobara pake secretary general deputy party leader omomuro oli korunaroko korokumoitaleli ole kenta korunaroko omo secretary general nara omo deputy oye korudia bonsi nobara omo subati nare maegaria o koyo minto koboli chikura Dagoretti North koruseni bo machogega to Ezekiel Machogu Nakiakoroku Ezekiel Machogu Notora Moshe Toiwana niwe Mako mito notole nere iga ne alo toko tara como na boba mzirete una toko na kominyoka iga wana bantu ba mito tigamba tebi ese ngenjuto bugata bageni abange na inde mburate to tuera to ikikenyenya igoro embure ya to tuere to bogirango mate egasalie mezango ya mupango abantu ba minto banyamarambe moko banyora mo batebi ganko bakerambu yamono baganyete embura paka togaiko lakini mo batebie twaiwana nire na batoko boli chikura como chibo president ngako ira na tolego chibogirango mate tojokoro musange kano boronge nyamarambe na tokoro yonde tago tokwania abantu base ito babogirango mate twaiwana nire basi bono tigamba tebi sasa niko na ndugu zangu wale ambao tunatafuta uongozi. Aya niko hapa Yobanyi Evans Michoma abana otokore mirimo komo bakoligie kerogo iga ngocha kwebanga mwe aya naigule aya niwalete wenzangu wawasalimie wale nimeandamana nao hapa. Kwanza kabisa hapa kwa gari niko na kiongozi wa PNU kutoka Meru, Mheshimiwa Peter Munya, ndio huyu hapa. Alafu niko na kiongozi wa Wiper, presidential candidate wa Wiper, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Pia niko na kiongozi wa DAPK ndugu yangu maalum Eugene Wamalwa. Pia the second deputy president of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Alafu pia Monyi Wete niko na mama yule mkali kiongozi wa PLP anaitwa Martha Wangari. Dakika mbili tukimbie kwa mkutano kule Kenyenya, hapo ndio tutapiga speech nyingi. Sasa nianze na Mheshimiwa Peter Munya. Salamu.